ala kau bagus ni ketagihan, ala kau cuba ni ketagihan. Bahkan beda ulama saat jemput nikah. Nikah coba perhatikan. Sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Kencerna ala kau kebagusan nikah. Pas mato ala kau bagus, mari ala kau bagus, terus ala kau bagus boleh. Sawabu sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Talakok uqubatu sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Seksaan na orang ala ko cuba ni ka pahmato si ala ko cuba boleh. Makan pada debu sedak pati nyaman bila orang la umur 40 tahun pas lebur ke setong kelakuan kini ka melarat si bersih. Perhatian bila la umur 40 pas gulaban sambian ala ko setong kelakuan jek ke leburna kini kejan si mato kini ka melarat magai Pak Ambo sampai mati melarat dia. Mak ngetek dah iki. Padahal 40 lah banyak setelah pas 40 ni kan. Makai sana komik. Pada pada lebu butanam pon yang tergi lanceng umur tergi bareng nasihat eki bila umur 40 karena 40 gak dito ini dalam Al-Quran balaga asyuddahu berarti lah dapat ke umur dewasa 40 ni kabar Arabu kewairak toraan ida balagal arba'in wa man balagal arba'in siapa orang yang dapat dak ke umur 40 tahun walam yaglib khairuhu ala syarrihi kepagusna tak lebihan ban kecubana falyatajahhas ilan nar siap si masuk neraka. Aduh nak naudzubillah terselamat dari apa yang neraka amin. Potong pamangken pertanyaan senika dak remamon la abak panika la umur 40 tahun pas ambasna corak kebagusna kewat sekonian ban kecubaanna dak remah saran ni kun setong gulaban sambian napa tuli abali tuli mole abali maksud dak remah tuli atau mon gulaban sambian la tuli atopat tapi ternyata abak ni gak atopat oleh setahun gak ditopas sobong umur ben ternyata kelakuan nak bagus na tak bisa notopin kecubaan na tapi apa lah tobat kak dito beda kabar baik ka guluban dengan napa kabar baik ka Nabi Muhammad akan tampil menolong kau leban ajunan keng serowat mon pas tak atobat sanla soro atobat pah ngocak jengkeni atobat korang tahu wahai kuah